Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu si le sang puya. Cho thale thisel e inzirtir war thla Rashtriya Poshan ma National Nutrition Month Vain Khan State pum huwa pahon ani. DGP Puanil Suglan Kumina State Assembly in Than Pui ne tura. Boro mon tak theinan Central Oimet ho puya asom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 Summit voice om hinu chu tunai khovel harsina sang chinfel konga tale ro mana siam konga share reng ani to ang ati. Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan sarkar le puin Lok Sabha in Than Pui ahun ma ko tum ani lo ati. Chothale risel in zirtir or tha Rashtriya Poshan ma National Nutrition Month chu Vain Khan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Pulorin Oman Aizawl ahong Honnain Khom Directorate of Women and Child Development tui khotlang aneya thupui thlan India ram hrisel chak thale thiamna sanga siam tura tranlak ti chu manani a he huna hian thu soi minister chuan India ram zau tak michitin omna chotha taksamamo ang mulo mi engamazat an ommati a sarkarin hei hi ngai poimo in kumtin chotha ekonga inzirtinale malak na poshan ma September tha akal pui thina hei hian ra tha chu nge be se ti asoi Rashtriya Poshan ma manawang hian chotha mamo nau pang meichele nau paiten an hlok pe nge abe se thu soya sarkar scheme poimo tak tak te lo ting so ka kalpui turin khole tui tha ramle nam mangai nei tuni na thinlung pumi ni tura inzirtir na kalpui tam atul thu soi boka Poshan mai na tumzinga tel ruat tui khole man tangkai te ba ka thupui dangte chu ramha so na tura tul ani ti ri a hlotin nge thena na tanlak kan atul thu soi ani Poshan ma hi sarkar le pui Ministry of Women and Child Development noya Nutrition Mission Poshan Abhiyan malak na zinga program poimo takani a kumsang ni sompori ta tangkhan kumtin ramchum hun sang September thachungin manthina ni a kumin be ka chuan thupui zuzui hian malak dan tur sang pasari donani a nute tuile chothadang manga nauta chomlen no bangrisela konga intan siak e tur thale zena kal koptir nun phung degle tha manga hriselanga event ramle nam manga na konga inzirtir tol chung thar chuang ngei eile eisia da wanga ti sen tlak sanati re tura malak te ni heuna Directorate of Women and Child Development noya thoktu ten tela district sang thoktu ten Poshan ma hun hi YouTube live call tlangin an chimbok ani School Education Minister Pulal Sanamaral te chuan raw mineral sakang cheti hla chu nam hla ani angin mani omna hmuna ding chungin za tak chunga sakthin ni se ati voina Aizawl sipailam mola zirti tu te ni Teachers Day lomna pual exhibition football match man puina het hui sein minister chuan ramle namza puilova mani culture te zirlaiten wal ezola an chomnun apoimu ati a zirtir tu te nia state pum huwa pa program siam athadrolin zirlaiten an mani school thaw zirtir tu te choimoina hun bo se andu ve thina wangin state level working committee chuan mani ram chandan anga zirtir tu te ni hi man turin ro man asiamani ati Teachers Day sang samni pathum pol exhibition football match a hian government school samni panhi le private school samthum panhi ayo zirtir tu te nan khela match exhibition match a hian Mizoram Independent School Association le Mizoram Government School ten kherin misa hi anchak ani mi pa exhibition match a full time ne tokin penalty a misa ten government zirtir tu te an ne bok ani DGP Puanil Suglan kumin kumto pa Mizoram State Assembly in Than Pui nei tura boruak mon tak theinan Waime thopuya asom Vain Khan DGP pusukla hian apisa Central Waime shoi tu telenga asoma Mizoram ru hlo lol tukle ati rem konga Waime le police te chakle zura tho ho dan tur an soi hova in Than Pui nei ma nge ya rampona tang ru hlo lolut dan konga malak khon relani hebaka hian ru hlo ngai te enkol chungchang tele akai noi thil sang an soi ho bok income ho na hin DGP hi DIG Northern Range pulalin moi na troi oma Central Waime hi president puala ngeta hovin antel ani chongte a Mizo le chakmat ko mai pol sang intel khom chuan chongte khochung kong pui chia ta wanga lungoi lo na lan tir nan Vain Khan kong an zo a mi zanga chuang kong zo a hian antel chongte football ground atanga SDO office thleng kong hi an zo a pol sang ayo ten thuan soya chongte hi kong sang ngai tha ani anti a kong chungchanga an chan tur le ani dan tur ang ani phalo fo thin ti soibokin Mizoram sarkar chuan din mun har sajia ria se ngai sak ve se an tu ani anti a hebaka hian an khotang thana tura malak na NGO chau nilovin CADC sarkar point the top chu vero se anti a kong sem thatur hian CADC hen ma ala tolo ni an hriat thuan soibok ani voin
kong zo a hian mi puite chuan sarkar na takanorin kong siam ani lo chuan in than thlenga a ngong tur thu an soya no road no vote no election ti thuziak an kengtel ani all NGO kal khom te chuan Mizoram sarkar a chong te SDO civil kal tangin voin khan memorandum an the lu ngala chong te civil SDO pulal ne thanga kol ni chu election thila training ani line i wangin SDO charge la tu pusamar bijoy chakma in civil SDO io in memorandum hi adonga pusamara hiam tlomai pol hruai tu te hne na he memorandum hi longklai DC office a thon ngal ani angti in thu a hri atir ani an memorandum a hian kong pui cheta wanga chong te mi pui harsana to mek ta langin school le college zir lai ten ni tin zirna in an pan na harsana an tok renga chung ko sang sang ezona le le the manga ezong te point harsana an tok reng boka chu wangin Mizoram sarkar le CADC sarkar in chaktakin mala se an du thu an tar lang ani Thingsul Thia Higher Secondary School Adogrenin 8 Atlan Kai Putin Voin Khan Thingsul Thia Khoa Joint Action Committee for School Upgradation le Thingsul Thia Higher Secondary School Union malak na inung aluna lantir ani Thingsul Thia tlang nom le selinga te Adogrenin 8 put na le sarkar thu ngai chan nan puandum zarani a he hun hi Joint Action Committee Vice Chairman Pulal Rotkiman Kai Shruain kalkhom te adogniata an arwal zoa Kochung intena fekdum tar sun zomani Adogrenin 8 ngiat hian Thingsul Thia Khoa all NGO and political party meeting zon thu chwa anu siam to a zirlai nu le party point admission fee le money fee awal theinan adogniat na thu chwa anu siam to bok ani Kolasip district ka thingthel khochung le aram sunga zu le ru thei thil dan nova siam na mun dabbai pui thakani a thingthel khovi CVDP le tlongai po sang sang te thok chuakin rakzubil lai thanam tak anman ba ka asiam na man ruwa bungbel le zubil na zem te ti chetani a zu thor tur anman te vai ni tar zanga velani thingthel VCVDP le tlongai po sang sang te chuan thingthel ko le aram chunga zu le ru thei thil reng dan nova siam le zor te chu thei to pa do zen an tum thun soya atul huna pianga che chok thei turin roman an siam ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 Summit voice somni na New Delhi ne tur chu tunlai khovel harsana sang chinfel konga tele rom hana siam konga share rengani to angati Russia le China President te G20 Summit a anno kaldon no chungchang zon changin Jaishankar chuan engram nge local tum ti lam ngai to ain local ta seng tin mun nge anlu ang ti apoi mo zo ka ti a External Affairs Minister chuan African Union 10 G20 forum a telandil chu tun tum summit a hian pom ani nge be sei thu a soibok ani Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan sarkar lai puin Lok Sabha in than pui ahun ma ko tumna anei lawati voina private TV channel pakhatina komna he thui sein put Thakur chuan tun hnaya assembly in than om tu te po ti khotlai ani do novati a tun hnai Chanchinthar then khata in than son male ti tlai chungchang soi om chu thudik tok lo ani thu soi ani Union Minister chuan One Nation One Election ngai tu atur committee din ani thu soin he committee hian luk le zau takin an ngai to don ani atibok Chanchinthar cherti topnan atang pui chotha le hrisel ei inzirtir wartha Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month of Vein Khan State pum huapa hon ani DGP Ponil Shuklan Kumina State Assembly in Thanpui nei tura borong monom tak om theinan uaime thopuya asom External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan G20 Summit voice somnina chu tunlai khovel harsana sang chinfel konga tele ruam mana siam konga share rengani to ang ati Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur chuan sarkar lai puin Lok Sabha in Thanpui ahun ma ko tumna anei lo ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani